in my vlog. Sure, I agree siya, mami. Ako pala yung mag-ingat. Ayun na, guys. Another vlog na naman po tayo kasi wala naman tayong ibang gagawin kundi mag-vlog at saka mag-edit. Yun ang trabaho ng isang vlogger. So ayan, mga kaibigan natin, mga trees. Patrick. Yeah, UB. Yeah, Teo. Kada yung bito daw. Tintinog. Parang siya prinsesa. Ada siya batu wala. Ay, hindi. Arong katutot bato. Ada siya. Stoja siya. No, mati grabe tayo. Funny stoja ko. Loko min. Hai, Teo. Wish to? Daray grisha, ha? Sure. No, ti grabe. Slow down. Ada berapa batu asa? Hey, zin to. Ada berapa batu asa? Stoja siya katado kyo. Dan no, ti mish ka. Wish to? Yeah, дай крем. No, gay for ti grew. So, ayan guys. Continue tayo. Ayan. Lagi ako may dala guys. Pang snacks. Teo. Sure. Pag summer talaga guys, maganda dito yung magpi-picnic. Mahilig kami sa nature guys. Kaya-kayanin natin to. Aray ko. Wala tayong dadaanan guys. Cupcake house. It should that. Тебе не ломайся, стила. Шику ДНД, шику ККН. Pay ay first park. And guys, maganda dito guys kasi nakaka-refresh. Yung hindi mahilig sa forest guys, nakasimangot. Hi, di murok so. Hi, Grumpy. Hi, kumakanta na si Patrick. Hi, Teo. Intra-chivay, no, Kimei. Malaki kasi yung eyes. Hi, Mama. Nahilo tayo. Friendly nature, Mama. Slow down. Мума. Uso, Mama. Îți place? Nu. Vrei să faci? Nu ce dai jos.